Olweni ngakhona kwandimi uZola Liza senza big video senza le video babe ndienda phosa usuku uJoguni ba kudada happy Father's Day brand new dadas ne old dadas, so happy Father's Day to all of you South Africans. Linde namhlanje 16 kaJune abantu sayazi into eziningi ezibisenzekile ke kwi-16 kaJune enzeka kwabantwana besikolo nabantu befamily abantu baluza abantwana babo bebheke ezikolweni ababuya abantwana babo basweleka, so kwakungcwatywa nabantwana la 16 kaJune. So into eziningi zithe zenzeka nenansika zakhona u-16 kaJune kuthiwa mawupheliswe nefilimu kungadlalwa ifilimu bezivezwe ngoba ezifilimu zakwenza izinto kubonakala uba awusenzeka ntoni ngala xesha, so ziphinde ezanto zivuke kwabantu abamnyama. So mina namhlanje ke le 16 kaJune sithi kuyo happy June 16 kuni niyonwabele ningamurani nihlale enkamani kube mnandi qha.